ونازل بايش عزمي جنینا زیتونای لدارستانا شیخادی اف کسه به برانبر هاتین زیتونان چننو مها چار دیکن زید جبو چراین پرزگها لالشا نورانی ناي كرم خديا شي قنديلك قرانا ونازل بايش عزمه يا لا قول و سبق دبرکار خوراد بیجن داکو هست بماندیبون نکن زیتون تینه چنینو بطرمبیلان بارد کن جبو جهک تایبت لوی جهی دهنه انبار کرن تایبەت خلمەتە کرنا زەیتونە و گڤشتنا زەیتونە ji ber ku berhemê vê xilmetê diçite di buwarekî gelekî pîroz de ew jî hilkirina çirayan xas û çak û qelender û xudê nasên êzidiyatê lalişa nûranî her rosa li gundê êzidiya jî li ber xwe bû mizergeha têne vê xistin ev xilmet wek felsefeke geleke pîroz di nava dîroka ola êzidiyatê de tenasîn. زیدتری ده گروپین خلمتکاران هاتینه جبو کار چنینا زیتونا هر گروپک جدورکا ازدیان هاتیه و جوازی ناهیت دیتن دناف برا پیر و گنج و کسان روشنبیر یام پلدار جبرکو همو بجلو برگن خلمتکارانه وكي من مثلا از خو مهندسم استيما في خدمتي بنفسي جلك ونفسي طريقة وكي ايك ام حمو وكي ايك تينا في خدمتي فرق جدينا بيما نامانينا تشي كشك بتشي زلام بتشي شهادة بتشي زنجي بتفرق نينا ام حمو وكي ايك ام تينا في خدمتي بو خدمت الشيخ هادي تشينينا زيتون الشيخ هادي هاري ولا بخير انا في خديا تعوا ما باولا ام جاوید خود داری خنش خداانت خور ام نتوش مانه اشیش مستری ویش کست و اشی دستش کست الوان دارا ور بو ام گلا که درادینش خودی خداانت خو وان شخصا ما خدا وافست بو حکیتینا وی خدمت خدا خدمت هم کا قبول بکا هر سال وکو وان روجان دست بچنینا زیتونان لپرزگه لالش دهیتک کرنو ده آین ازدیان دا افکاره گلکیه پیروزه جبرکو جبو شیخادی او زیتونان چنن داکو بکنه زیت جبو چراین لالشا نورانی کاو عمردنگ امریکا پرزگه لالش